Gdje ste ljudi, ovo je Nigi Vlogs. Vreme je za novi video. U današnjem videu ćemo govoriti o fake patikama. To je tema koja je aktuelna uvek, a pogotovo sada sa svim ovim društvenim mrežama, sa reklamiranjem fake patika, sa poznatim ličnostima koje nose fake patike. Dakle, kao prvo, zašto ljudi nose fake patike? Neki odgovor koji ljudima prvi padne na pamet je zato što nemaju para za original. E sad, to bi bilo u redu da su oni jadni, stvarno da nemaju hleba, pa da kupe neke patike na pijaci i to je okej. Ali, ovdje se radi o drugim kopijama. Recimo, traže aktualne modele koji koštaju po 200-300 eura i onda kupe kopiju za par hiljada dinara i okače sliku na sve društvene mreže i pohvale se kako oni imaju to. Dakle, ovdje se ne radi o pukom preživljavanju, sad da nekome su stvarno potrebne te patike, nego se radi o tome što ljudi hoće da se pohvale, da stvore neku masku, da stvore masku preko svog lica, da se prikažu da su imućni, da imaju para, a u stvari nemaju para. Dakle, govorimo o fake Air Yeezy, Nike Air Yeezy modelima, o fake Jordankama, o fake Air Maxu, to ne moram ni da govorim, fake Air Forceu, fake Kanye West, Yeezy, Adidas Yeezy Boost i slično. Dalje, što bih želeo da naglasim, postoji zabluda da su kopije isto kvaliteta kao i originali. Meni je jedan lik pre par godina nudio Jordan 4 Black Cat, koje nisu izašle tipa od 2001. ili 2004. Nudio mi ih je sa pričom, takve su ti iste tamo u Nike-u. To nikako ne može da bude tačno, čak i one AA kopije, AAA, kako ih već obeležavaju, sve ne mogu da se prepoznaju i sve one su lošeg kvaliteta. Tipa čak postoji priča i da je jedan lik, ponosni vlasnik, jedno, 2-3 para, fake Air Yeezy, izneo na Facebooku svoje nezadovoljstvo, ali on je napao Nike. Kupio je fake Air Yeezy i napisao je status: ove Kanye Yeezy patike ništa ne valjaju, šta je ovo s Nikeom? Šta je sa tim Nike Yeezy patikama? One su izašle, prve su izašle tamo negdje 2008. 2009. i rasprodate su za jedan dan po ceni od $215. I onda su preprodavci, naravno, kupovali te patike i stavljali ih po 2, 3 hiljade, 5 hiljada, 16 hiljada dolara na internet. Tako je bilo i sa dvojkama, sam su dvojke, Nike malo podigao cenu, dvojke su koštale $250, ako se ne varam. A tako je sad i sa ovim Kanye Adidas West patikama. I one se isto jako brzo rasprodaju i preprodavci deru po 2000 za one 350 Boost, koje vidim da su popularne u fake varijanti i svim mogućim bojama, od crvene, roze, plave, duginih boja. Kad smo već kod duginih boja, primetio sam, još kad je Kanye objavio prvi put Nike Air Yeezy 1, bilo je aktualan onaj crtani South Park gdje su ga prikazali kao gay fish i neko je iz prdnje uradio gay fish colorway, to jest ofarbao u dugine boje Air Yeezy Cats. I Kinezi su to preuzeli i napravili su svoju kopiju, vidio sam da prodaju i ovi domaći. Kao reklamiraju Air Yeezy, Nike, a ono dugine boje. Kinezi su čudo. Dalje, da kažem malo o fake Air Forceu. Pošto je A$AP Rocky progurao Air Force u mainstream vode i sad sve tinejdžerke nose to, počeli su masovno da se prodaju kopije kod nas. Te kopije i na slici vidiš iz aviona da su kopije. Zašto nisu bele nego žute, bukvalno. Džonovi su im žuti. Kod da se to raspadne posle 2 nedelje nošenja. Pravi Air Force, kao što je ovaj ovdje, da ovo je raspad, ali ovaj i dalje dobro izgledaju ovako. Ove su nošene svaki dan, ceo dan od 2011. To koristim, sad ih koristim da idem do teretane. Izlizale su se, ali dalje su čitave. John je ovaj malko je požuteo, ali
To je to. Također, Air Max kopije, to ne moram ni da pričam, otkako su se, da stavimo pod navodnike, vratile 90. Kopije Air Max su planule. Sjećam se kad sam kao klinac još pre, ne znam, 2009. prozivao na fejsu nekog kao šanera tog i on mi je odgovorio, buraz, ja od ovog pravim 400 eura čistog profita mesečno. Mislim, poštovanje za hustle, a ovi što kupuju to što se pecaju. Ali i tada su bile te kopije po 2000 dinara, kod Miškovića su koštale 14.000 i dobro. A sada gledam kopije, stave, da probam da nađem. Evo ga, Air Max JZZE. Dakle, stavili su Air Yeezy ovaj strep na Air Max 90 i prodaju to za 65 eura. 65 eura. Vidio sam ih po fejsu u oglasima za 10.000. Da li su ti ljudi normalni? Pa ne bih dao 10.000 za te kineske kopije, ne da imam 1.000.000 dinara. Dakle, koja je alternativa fake patikama? Nemojte da me shvatate pogrešno, nisam ni ja neki bahati tip koji će da pukne 20-25.000 na original patiku. Ali ne bih nosio kopije, nema šanse. Pogledajte ovo. Ovo je Jordan 9-ke. Sam platio polovne 60 eura. Najviše para što sam dao je oko 15-16.000 za one Jordan trojke Stealth, ali to je zato što su oni kolekcionarski primjerak i zato što su na stranim sajtovima preko 300 eura. Kako se možete obući jeftino, a kvalitetno? Posećujte outlete, uvijek imaju popusti na sajtovima, Buzz sajt ima odličnu akciju, na Buzz sajtu ima odlična akcija na poslednje parove, možda ubodete baš svoj par po sniženju od 50%, u outletu, u Inđiji uvijek ima nekih popusta. Pratite grupu Sneakers Market Balkan, tamo uvijek ima kvalitetnih patika, original patika. Također postoje ponude na ovim sajtovima, popusti, kako već, korpica. Možete da odete do Beča, ja i Kizr smo išli do Beča za 25 eura, shopping centar Pandorf Outlet. Tamo sam uzeo sestri Nike Air Flight za 40 eura i uzeo sam sebi Lunar Force Cats za 38 eura. Air Max 90 su bile po 50 eura. Dakle, umjesto da date 70 eura za fake patiku, za 20 eura odete u Beč, vidite malo sveta i to bi bilo to. Malo sam se umorio od pričanja, a vi ako imate neki predlog, slobodno mi napišite šta želite da vidite, kakve videe želite da vidite o patikama ili nevezano za patike. Lajkujte, subscribeujte se, šerujte video i pozdrav do sljedećeg viđenja. Sutra idem na žurku u Rumu, turn up žurka u motoklubu Paparazzo. Vidimo se tamo. Siruplek, stay sick, džija.